Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Khusus untuk dua mempelai, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al-ma'budi bi qudrati al-marhubi min adabihi wa satwati an-nafidu amruhu fi samaihi wa ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudrati wa mayyazahum bi ahkamihi wa a'zahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah tabaraka ismuhu wa azamatuh ja'ala al-musaharata sababan lahika wa amra muftarada wa sajabil arham wa azal mal'ana wa qala azza min qail fa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahum nasaban wa sihra wa kana amrullahi maf'ula. Fa innal umura kullahu biyadihi la yaqdi fiha ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa adzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam raq'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina raq'atan minal adab. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam ayyuma syabin tazawwaja ajja syaitanu qaila ya wala usima minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbu az-zawaqin wa la zawaqan. Wa qala alaihi salatu wassalam tazawwaju nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sila dengerin baca istighfar, syahadah dan selawat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu ijab kabul pernikahan kepada wali nikah sekali lagi kepada wali nikah yang persilahkan. Jengku salah oleh. Mami apa? Tiga par dulu. Mama yung ngiji yung uli. Suruh. Ini jangan mau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambil barakah nanti Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silama nikah tiang Kanci Hairul Rusli dengan Mas Kawin Balugerang Mas Balugerang. Enggak. Sekali kaku. Hairul Rusli, aku nikahkan kamu Kanci anak Korostika dengan mas kawin, perhiasan emas Balugerang dibayar. Aku terima nikahnya Rostika dengan mas kawin Balugerang emas dibayar tunai. Alhamdulillah sahnya.
Acara selanjutnya yaitu nasihat-nasihat pernikahan yang akan disampaikan. Lanjut. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penyerahan mahar alias mas kawin. Kepada kedua mempelai dimohon berdiri. Dan yang mau cari ambil gambar juga boleh. Nih mas kawin menari. Terima kasih kakak. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu nasihat-nasihat pernikahan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Nanda Al-Ustaz Al-Hajj Munawir Hadi. Kepada Al-Haji Munawir Hadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewa yang muliakan Ayahanda Al-Ustaz Lalu Suhaili SPDI, Nanda Al-Ustaz Syahirman SPDI, segenap dani-dani tamu undangan, Bapak Wali beserta rombongan rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang tenak sila pelungguh dan sami untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya pelungguh yang sami di tempat yang mulia niki dalam acara yang mulia. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, hadirin hadirat, syahidin syahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Heru kance rostika baik tadi. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada kita semua dengan bentuk nikmat. Jadi kadang ujian ujuk kita selaput niki, kadang nikmat tak tebeng ujian. Marantan side tadi nani heru rostika diberikan nikmat. Nikmat itu adalah ujian, yakni menikah adalah nikmat, tetapi ujian. Mana dia ujiannya? Ujian terhadap